nake nangibona mina nangolodwa usuku mina ngilwela indoda ugirl 1 uyena ufonela indoda yami ne mina ngilwela indoda kade mina ngiqoma la ka Facebook maningi amadoda la ekade ngiwaqoma la ka Facebook hayi ngoba nina senitho kwesibili nihleze umbali nina nizomlwela ngaso sonke isikhathi kwakumnandi ngalesikhathi engipost ukuthi ngiyahlanya ngiyagula ngale umuntu ozalwa naye umano baba kumnandi nasokhuluma ngawethi wena uyahlanya lekhaya noma nixabani hleze ivusa lonto leyo ingoba umbali bafethu akafuni ukuzwa ngomunye umuntu ukuhlaza ngisho nasekhaya wehlule hayi ngoba ngimkhuluma kambi usisami mina ngiyamthanda ngihlezi futhi ngizomthanda ngaso sonke isikhathi angithanda mina ngeke uzongibone ngipost ukuthi wakwaKepita nobani wakwahlala nobani njengoba esethi mina ngizelela ukuzolokhuza amadoda yena ezife ngazi ukuthi uperfect uzenza umuntu omuhle yena semangaka amadoda yena Kepita nawo ehlala nawo semamangaki wazahlangishwa nomuntu oshadela angasho sengimkhuluma kabi nginesho ukuthi vele wakwakusho lokho kodwa mina angaze ngize ngiposte lokho ka Facebook mina angaze ngize ngiposte into eyenzeke ekhaya angaze ngize ngiposte novimba imoya ngikuzwile nje ukuthi so wesibili ngenza lento futhi mina bafethu mina guys ngeke uzungibone mina ngiposta ngento yasekhaya noma kuthiwa sihlezi sixabana angaze ngize ngiposte ngisho nabantu basekhaya thina uzungibone ngila namhlanje saxabana nabantu basekhaya but angaze ngize ngiposte lokho ngeke uzungibone ngiposta izinto zasekhaya into eziyimfihlo ngeke uzungibone mina ngoba yini ngihlaniphile la ya ngagula impela ngekhanda kuze kwazi intombazane ehlala la eHawick kweza ngoba ukuthi mina ngiyahlanya ubani untombazane ngoba phela lo mfana mina ngize ngimthola la ka Facebook leyo ntombazane ila eHawick sina sile eThekwini yazi ngani guys ndingaziletha yes uyena inkinga umbali owabaronke waletha indaba zasekhaya la ku social media mina uzungibone ngikhuluma indaba zasekhaya ningezwe mina ningezwe yini mina ningezwe yini mina ngikhuluma ningezwe yangiyazi ukuthi umdala but wevimba imoya ukungizwe yini nami mina ngikhuluma indaba zasekhaya ngiyabuza namanje angithandi ukukhuluma indaba zasekhaya angifuni ukhulume indaba zasemndenini indaba zasemndenini ayihlale emndenini noma kuthiwa ngabe ngahlanya kodwa azihlale emndenini asekho isidingo sokuthi uthi ba public asekho isidingo salonto nginesho ukuthi mengayiqhamuka abantu la bangasho bathi akukho right baningi abantu abanenkinga la ngeke uzubabone beposta ngosisi babo la baningi abantu abanenkinga la emndenini yabo kodwa ngeke uzubabone benza njenganaye umbali angisho ukuthi usisami sengiyamlahla sengibona indoda kodwa okay it's fine noma kuthiwa singabe sengisanganisa ipipi naye lamsanganisa siyafana naye angithi nayo uhleli leno type le ngeke ngize ngithule mina uzongibone ngilo ngikhuluma angikhulumi mina kakhulu yabona into engikhuluma la into engiqalayo ukuyikhuluma futhi ngiyagcina yabo zonke izinto mina futhi zonke izinto zambali ngingazibuyisela kuyena athathe yonke into ethe yakhe mina ngiziqalele start afresh hambe ngofuna umsebenzi ngicela umuntu amangicelela umsebenzi mina angifuni ukukhuluma ngomunye umuntu angithandi ngisho nomuntu okhuluma ngombali mina ngiyahamba ngomtshela umbali ukuthi wembali usibani bekhuluma ngawe ngoba ngimfuna umuntu okhuluma ngomuntu wasekhaya kumina uzokhuluma ngomuntu wasekhaya ngobani ukuthi abantu abamnyama balifuni iqiniso yonke engayifuni iqiniso nilifuni noma ngathi ngidakwe ipipi it's fine dakwe ipipi kulungile siyafana naye umbali naye liyamdaka lekhona siyafana naye futhi noma kuthiwa ngangifuna azangithola angina stress noma kuthiwa ngathi noma ngifike ekhaya angishaye anginandaba
anginankingi ngoba vele uhlezi ezokwenza ukuthi angishaye mekuthi khona iphutha mekuthi nami nephutha mekuthi naye akuthi umbala akafuni ukukutshenwa umbala akafuni ukutshenwa wahlula ekhaya wahlula abantu abadala umbala akafuni ukutshenwa vele noma ngathi ngamtshena vele angithi vele mina ngingane ngizothini ayikho vele into engizoyikhuluma vele mina ngi-useless anginalutho vele mina ayikho into anginalutho anginamali anginamuntu kuthi ngcono mengisekhona uma kwenze njani ngcono mengisekhona ukunuka yini mina wakangibona mina ngikhuluma ngombali la ukuthi umbali u1 no2 wakangibona mina ngihlezi ngimlela umbali noma kuthiwa ngabe kwenzalani ngihlezi ngimlela umbali mina ngihlezi ngizomlwela nani niyazi ukuthi bekuyimina ohamba phambili ngize ngithuka abantu ngenxa yambali ngoba ngithi ngiyamthanda njengosisi wami osibari bebefana nobhuti kumina osibari bami bonke osibari bami ngisho noThebula lo wayenomfazi mina uyazi le khona ukuthi mina ngangimthanda usibari ngimthathisa okosibari wami kodwa namhlanje wenza nje nalento ukuthi wathi ngalesi sibhedlela angithandanga ukuthi ayiphoste lakho kanjani lothi buhlungu kumina noma sisebuhlungu sabuhlungu lothi angazi ukuthi ingane yami yokhula kanjani nginobuhlungu lo ngibuswayo enhliziyweni yami noma ngingakhuluma nithini nimkhulumele nikhulumisini. It's fine, guys. Ngavele nihlezi nizoba sesayidini lakhe. Nizoba sesayidini lakhe. Ngoba nizosho ukuthi hayi ke usemjikela usisi wakhe usenze lezi zinto ezenza naku-Trace. U-Trace azangithuke nje. Angazi. Baningi abantu abakhulumayo. Angeke ngize ngifake umuntu umbala ahambe ngikhona endlini abuye athini usibani ubethu yendaba ningahlali nami guys ifuna ungitshela ningahlali nami phansi nihlale nami ukuthi khona iphutha nilibonile mengisekhaya nisho ukuthi ngoba phela vele mina ngumuntu osebenza ngabantu abadala nisho ukuthi hayi nohlaba ukuthi akufunakani ungabi vila nohlo ungabe ukuthi kodwa bekwazi ukuthi hayi ingane awukhuluma nabanye abantu abuye futhi azongitshena ngithule mina bengizehlisa noma kuthiwa ngibona ukuthi okay nawe wrong umbali kodwa ngizehlise mina ngixolise mina ngoba vele nami ngiyazazi nginawo amaphutha akekho umuntu ongenawo amaphutha sonke sinawo amaphutha guys but musani salela kodwa sithathane lento esasisho ukuthi salela kodwa sithathane kumele sihloniphane yes omdala kumele ahloniphe omncane